हाय हेलो नमस्ते गेडानर आउ गोटे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तो टाइम टा है सकाळ 6टा आज टे बेड़ाड़ी उठी जाइए कारण आम दीदी आज बर्थडे हैप्पी बर्थडे दीदी बर्थडे मत सका उठी कौची आ तू मत विश करनु सेटा काली रो जो पुराना अछि तो एथला से खाउ मातार बादाम भाजी बादाम लड्डू हम झील खाइब झील आई मैंने आज सौ कर ए जलखिया कि ना पिठा टे दे दो पिठा खाई सारा भाकुर भाकुर कटा आपण मान देखिए भाकुर कौन कौच कि धनर आज बर्थडे था विश करनु आज बर्थडे तार बा आमर से भाकुर माछ आई देखु भाकुर माछ हाँ मुझे छात उपर पड़े आइली जलखिया खाया यहाँ हूँ चितौ पिठा ऊपर पड़े हॉर्लिक्स तले चीनी अच्छी मस्त लगे मत से पकई आनी खाइबी बढ़िया लगुच चितौटा बासी रही माने बासी कौन रात सका खाए बढ़िया टेस्ट अलग टेस्ट तो खाई सारी कथा चिंग लगे फोन टा धरू माछ काटी माछ भाकुर माछ आज हम रे खाइबा आज भाकुर माछ कौन कौन जुआ प्रकृति छाड़िलानी ए जो नै से थोर दिन छ बादाम पुसो बादाम बादाम कुकुर बामे अछि ना काट देई एटा देसी भाकुरटा ते जोर रे काटी पूरा जोर रे ना पेटी पीस बाहरिबो माछटा धोई धाई हल्दी लुण पकई थोई देछि दीदी तार कटाकटी करछि तार माछ करबो हां ये देसी कुकुड़ा नचिया हां ओंदिया पानी फानी सेट नै छु सेट करी से घर कोन जुआ ये कुकुड़ा देसी गंजा ये 3 केजी खंड हो ए बेको उमड़ देगे हां बेको उमड़ न मादो आजियो कुकुड़ा ना मरा हबो काउडी बगे कुकुड़ा मूर्त त दियो कहिला बाडे के मातरी बे गुरु टीवल बाखरे कर दो टीवल बाखरे कर दे मामा आराम रे भाजो हाउ आज पानी देबी आजी बढ़िया बढ़िया देखते छिया आजी भाई बसरे आज तो काम बसरे में देसी कुकुड़ा काम तो बेका कौन मौका चिकेन कटा सैला तो भाईर मोर दीदर आम टे चलू असुरेश्वर बुलिया को
ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପାର୍କରେ। ନା ହାଁ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଟା ବି ସେଇଆ ହଁ ପିଲା ସବୁ ଭାଇର ମୋର ଚାଟି ଖଣ୍ଡ ଫଟୋ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ ଫଟୋ ଭାଇ କଡ଼ କାଡ଼ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ଭାଇ କଣ ଟିକେ କରିବା ସେମିତିଆ କଲ हुसियारी हुसियारी ଆଗ ଗୋଟା ପଛ ଗୋଟା ଆଗୁ ଗୋଟା ପଛୁ ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା ତମେ ବସ ଭାଇ। ଝୁଲୁନ ବସିଲ କଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବି रामदेव बाबा बुलुचंदी एटा आ पळिया हेती थाउ बैक कैमरा नहीं कि ବାଘ କୁ ହଇଯାଇଛି ବାଘ ଭିତରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏଠି ହରିଣ ଗୋଟା ସିଂହ ନାହିଁ ତା ସିଂହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେପଟେ ଜିରାଫ ଆର ଏଇ କାନ ଫାନ ଭାଙ୍ଗଲାଣି ଭାଇ ତାର ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ तो फोटो उठा उठी सैला आम ए जाऊँ टी कौन खाईदेबू आउ छड़े दब ढाका मीडियम हाँ तो मक्काटा नहीं आसिलु एबे जाऊँ पार्क रे बसी खाइबू तो आसी समस्ते बसीगलु भाई टे फोन बिजी था फोन काटला आज गोटे भिडियो जाइला देखिछ बुलवाटे केन लगला पूरा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चलो घरे चलो चिकन टा कषिबा आ मते बेसी कथाता करछ घर को चला सेटे चिकन घरे देखा तो घरे आसी पहुँच गलु टिके कॉफी पी दोजी एटा बाबा फोटो अच्छे आदरे कॉफी बन आनीचु हाँ तो
ବାହାର କରୁନୁ କ'ଣଟା ଗୁଡୁ ଖା ବାହାର କରି ଏଇ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଉନୁ ନା ମୁଁ ପିଇବିନି ଟିକେ ନା, ପି ନା, ଆରେ ପିଇବିନି। ଟିକେ ପି ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବୁ ଟିକେ ପି ମତେ ଧୂଆଁ ଦିଆ ନାକି ଏ କଫିଟା ସେବା ସେଇଥିପାଇଁ ପିଇଲା ଆଉ ଟିକେ ଜଳିଖିଆ ଫଳିଆ ଖାଇକି ଚିକେନଟା କଷା ହବ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବେକରେ ପକେଇଛି ଗୋଟା ବିଧା କକ ହଉଛି ଜଳିଖିଆ ଖାଇଦବା ଭାଇ ଜାଣିଛ ଭାଇ ତାର ମିଠା ବିଟା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଇଏ ଗୋଲାପଜାମୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଜଲେବି ଏଇଟା ବୋଉ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ବୋଉ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଣିଛି ଖାଇଦେବ ଆଉ ସେଇଠି ଖା ମୁଁ ବୋଉର ମୋର ଖାଇବି ଏଇନା ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିବ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ବୋଉ ତାର ବସି ଖଲି ପତ୍ର ଗଣୁଛି କହୁଛି କେତେଟା ଅଛି ହାତରେ ହଁ ବା ଗଣୁଛି ବସିକି ଚେକା ଆସନ ପକେଇ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଗଣୁଛି ଏଇନା ପକେଇବି ଆଣିବି ରହିଥା ତେଲ ଟିକେ ତାକୁ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇବୁ ତାପରେ ଚର୍ବି ଖାଣିବୁ ପଡ଼ିଗଲା ଜିରା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଚର୍ବିଟା ଫ୍ରାଏ କରାହେଉଛି କାରଣ ତେଲ ଅଂଶ ଟିକେ ବାହାରିଯିବ ନା କ'ଣ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିବ କେତେ ପଡ଼ିଯିବ ଇଏ ହବନି ଇଏ ଜାଗା ହବନି ର ତାକୁ ଧ କଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ଧ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଲେଗ ପିସ୍ ଆରେ ତୁ ମୁଁ କରୁଛି ସେପଟେ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ଏପଟେ ମାମା ତା ରୁଟି କରିଦେଉଛି ରୁଟି ବି ସଇଲାଣି ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡି ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇନା ଖାଇବା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଲେଗ ପିସ୍ ଦେଇଥିବି ଆଉ ଦେବି ନା ନା ତ ଆସିଗଲା ଖାଇବା ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଭାଇ ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ଆଉ ଯାଉନି ଏ ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖାଇଛି ଆଉ ଯାଉନି ବର୍ଷାରେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲା ତ ମୋ ଲେଗ୍ ପିସ୍ରେ ପେଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି ପେଟେ ଆଉ ଜମା ଖାଇ ହବନି ଜମା ଖାଇବନି ଦିଦି ଦେଉଛି ଦିଦି ଖାଇଲେ ଖାଇବ ନେ ଖା ଏବେ ଜମା ଆସିବା 10 ଟଙ୍କା ଚକଲେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଖାଇବି ଚକଲେଟ୍ ଧରିବ ମାନେ ବା ଖାଇବ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଝୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଭାଜି ଦଉ ପିନ୍ଧି ତୁ ଖାଇବି ଆଉ କରିବୁନି ତୁ ପଇସା ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଖାଇଦେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍